Ny fakapagnahy tagnefitry. Nindesiny fagnahy ny Zagnahary tagnefitry tagny Jesosy. Sy nihinandre ino i Jesosy nandritra ny 40 andro sy 40 haly. Tafaran'io amizay da mosare izy. Da nagnato anazy amizay ny devoly. Da natorony anazy ny vato. Da hoy izy: raha anake Zagnahary enao, da irohony hazary mofo toa vato toa. Napiasa ny rohony Zagnahary Jesosy mba hanoherany devoly. Da hoy izy: sy ny mofo avao ny mahavelon'olo, fa zay resaky aboaky ny vavany Zagnahary. Rehefa avy eo amizay devoly igny, da nametraky an Jesosy tamboniny tempoly. Niroho ndraiky devoly igny rehefa avy eo hoe: raha anake Zagnahary enao, da mety ho ambany agny. Voasoratry fa ho avy hagnampy anao gn'azeliny Zagnahary. Da namaly amizay Jesosy tamy alalan'ny rohony Zagnahary. Ko magnety hila an Jehovah Andriamanitrao. Tamy farany da nindesiny devoly egny ame vohitry raiky ambony be egny Jesosy. Da natorony anazy aby ny fahazaka miaraka amin'ny hanagna aby ambony tany. Da hoy izy: omeko anao aby zao raha aby zao, raha mikohoky eto anatrehako enao. Da hoy Jesosy tamy devoly: melagny enao devoly rasy ty, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny hiako hofanao, da izy raiky avao ny ho tompoinao. Dika amizay devoly igny. Da nisy azely amizay nagnato an Jesosy, da nanompo anazy. Nosedray Jesosy nefa sy nanota. Ndre da indraiky aza.